picture. Hi. Hello. Hi. Thank you. I hope it's gonna be enough for you guys. And here's the last one for you. Thank you. Өдрөө ирчихтэй болчихсон. Бидний зүгээр ядраагүй, бидний зүгээр үлдсэн байсан. Бэлтгэлтэй байна. Юу цаанда? Манай Stick Plaza нэг усаалаа. Ясаг нэ. Stick Plaza нэг усаалаа. За. Өө юм аваагүй. Тийчээ. Мөнгөтэй л авах зүгээр. Тэ. За манай зүйлээ шинжиж байна. Эхний өдрийн бэлтгэл ямар байсан? Өөрөө ингэж бэлтгэл хийж гэж бодож байна. Ямар Энэ талбайг сая эзэгнийхэн төлөө шүү. эзэнхэн төлөө. Яваарэ. Бичлэг. Одоо би яах гэж. Тэт ямар вэ? Тэт гоё наа. Одоо үсчих. Тэг камер ямар сайн юм. Сайн маа. Халбай гоё болохоор айгу урамтай байлаа. Яагаад гоё ээ. Бороо бас гоё чаленжинг байлаа. Тамаа шиг. Манайхан бүгдээр айгу мундаг байна. Ажил. Яг ингээ хацгаад байгаа байхгүй. За ингээд. Хоёр дахь өдрийн бэлтгэлдээ явах гэж байна. Маргааш тэмцээнтэй. Тэмцээний vibe орж ийн. Гойдож байна. Гоё ингэж. Үгүй гэдэг. Сайн дээр ирсэн юм аа. Сая энэ ингээ онгоцтой. Онгоцтой. Намайг дэвшээ. Hello. Юу энэ? Hello. Өнөөдөр бид гадуур маш их явна. Сая 6 өнгөрөх хаа гэж бодож штеп. Yes. Тэгээд эрт унтаж амарна. Тэгээд тонц амрын зэрэн сайгаав хэмцээнд орно. Ногсын хаг. Гоё хаа. Яг гоё үзээтэй бах яг experience нь ойролцоо хүмүүстэй аюу гоё. Нилээ үзээтэй тоглолтууд гарах гэж бодож байна. Нилээ хиймсэн юм дээ. Ямар нилээ юм бэ? Ямар хөөс юм. Энд ингээд нэг хүмсгний хайч ингээд явж байна. Тэр хайчгүй. Хүмсгний хайчтай. Энд бибинаа кэрлээ. Наси өвдөн наси. Өнөөдөр гадагч өөлцөн. Наси гэсэн. Show.
Яг 10 жилийн гарав. За тэмцээний ихний өдөр гэрээсээ гарах гэж байна. Өдөгч мартчихсан байна. Авчлаа. Авцсан. Are you ready? Yes. Дэжгөөстэй. Дэжгөө. Дэлээ да дахиад нэг цаг цагтаа. Би бичил та. Бичээд өгье. За тэмцээний сэтгэл Одоо явах гэж байна. Очиж байгаа л талбайгаа мэдрээ. Алхаад өгье тий. Бэлэн байна. Бэлэн. Анга. Gifts for you. They're back at the apartment. We'll bring it tomorrow at the end of the day. This is also for you. No worries, no worries. They do care. And this is for you. Frisky. Throw. Ooh, the Catan Warriors have the ball. QB's looking for someone open. Ooh, it's close. Short pass to number 11. Ooh. Oh, no one grabbed the flag. She's going for it. And it looks like it's a touchdown for the Catan Warriors. Ooh. Didn't do. Well, it's a handoff. 11 goes in. Ooh, and the Aiden is on that. Pass to the left. Ooh, they go for it. Oh, and the Catan Warriors defend. Pass. Ooh, will it count? No, it does not. Wow. Down for the Catan Warriors. Let's see what we can make of it. It's the last chance. QB's the ball. It's a very high pass up. Ooh, and it gets intercepted by the Owls. The Owls go for it. And it's a touchdown by number 5. Ooh, looks like they changed the play last second. Oh, and the snap is... It's a long pass. A little stick. Oh, and it's a little bit for it. Skinny. Oh, Skinny. And touchdown for the Catan Warriors. Bob and weave. Let's see if the Catan Warriors are going to go for 1 or 2 points. Ooh, what a 5. Ooh, and it's actually real handoff to number 8. Ooh, long pass. Oh, and it gets intercepted by the Owls. Pass. Ooh, and it gets blocked by the Warriors. Number 9. Boom. There you pass. Ooh, what a move. To go around. Looks like there's a screen, and her flag gets pulled by possession. Short pass. Ooh, and it gets intercepted by the Valkyrie Asgard team. They make a run for it, and it looks like it's going to be a touchdown. Number 23. Boom, and it's a touchdown. Number 20. Substitutions happening. QB just find a pass. Long pass. Ooh. QB just find an open pass. Pass number 17. She runs. Ooh, and the ball. Ooh. QB trying to find a pass. Pass. Dodges 1, dodges 2. She runs through. Ooh, and he gets a flag pulled at a 20. Absolutely stunning. But let's get back to the game. Catan Warriors throw off. It's a run. She dodges 1 player, dodges the other, dodges 3. Ooh, dodge. QB's trying to find an open pass. Ooh, she gets it. Number 6 runs. Ooh, and her flag gets. What a play. In this game, every possession of the ball counts, and it's really unfortunate when something like that. Pass. Ooh, and QB runs. Oh, dodges. QB trying to find an open pass. Ooh. Oh, does it land? It does. Oh, she gets stopped. Ooh, and
it's a touchdown. What a pass. Тэнцээний хувьд одоо Unsuccessful and Warriors take over. They jump on the field quickly. Wide open was the receiver. What down it is? I don't know what the discussion was with the referees. Another flag on the play. Defender fell down, then two receivers fight over who gets to score the touchdown. Да, вкладка номер 6. Тут хороший прием мяча. И срывает флаг номера. Сбитый пас. И что? Хотя она заявлена вайд-ресивером. Вот передача до Яни, до Станхаза. Делается. При этом, да, вот опять центр открытый, пас был ей и срывает. Отлично. Отлично уходит от двух защит. Вот опять номер 5 не достает. Отлично, она играет и тачдаун. Дальний пас. И есть вкладка и теряет. Нужен первые игры. Да, и опять мяч. Так, номер 6. А, не засчитали, видимо, тачдаун, да? Да, не засчитывает тачдаун. Уф, какая свечка была запущена. Зайтуна Турганбаева. На второй гол разыгрывали. Пасовая комбинация. Зайтуна Турганбаева. Тачдаун. Нет флагов на... Отличный дальний пас. Роскошный. В этой игре за бронзовые медали. Выигрывают они 3-е место для себя. Видим, как радуются. Особенно сильно у нас радуется Гангадари Церенонов. Да, вот сверкает. Багийнхандаа баяр хүргье. Хай. Бичлэг шүү. Хулаа. Манай нэг тамирчин бүлөө гэмтээсэн байгаа. Гадаа. Оо, алхацсан шүү.
Баярлалаа охтуудаа өнөөдөр. Ямар ч хордон өнгөрөөгүй цагтаа. Titans, American football. Every person in Almaty has a picture from here. Yeah, that's true. Гэр зураг дараалж байна. He never been there. Ты здесь никогда не был? A lot of friends from. Ты же... Yeah, let's go sure. To lay down. But I guess To chill. 사무실 열어서 넣었어요. You're so far. Thank you, dear. Super fast. Өвдөө коуш